6 godina u Parizu favorit nije bio Nadal, već Đoković. Bila je potrebna pobeda u četvrtfinalu da se izjednači McEnroeov rekord. Mnogo važnije, finale je donosilo prvo mesto. Krenulo je prema očekivanjima ubedljivo. S obzirom da mu je Fognini predao četvrtfinalni meč pre nego što su izašli na teren, oba cilja trebalo je ostvariti preko Rodgera Federera. Nažalost, ta prepreka bila je nepremostiva. Švajcarac je igrao kao u najboljim danima, silno motivisan. Poraz je bio neizbežan. Druga šansa za vrh usledila je već na Wimbledonu. Još od malih nogu Novak je maštao kako podiže trofej. Sanjali smo da nam je glavni cilj da osvoji Wimbledon. Sem Grand Slamova, da je Wimbledon. Zašto? Ja sam nekada igrala sve te Grand Slamove i za sve nas tenisere Wimbledon je meka teniska. To je najveći uspeh koji možete u teniskoj karijeri da napravite, jeste upravo osvojiti pehar i podići onaj pehar i poljubiti ga. On je to toliko puta gledao na televiziji Samprasa da je on bio opsednut tom slikom kako Sampras diže pehar Wimbledonski i sigurno dan danas o tome on sanja. Naravno i ja. Do ove godine 2 puta je igrao u polufinalu. Jednom je Nadalu predao zbog povrede, odnosno žuljeva. Drugi put ga je Berdych lako eliminisao. Na najvažnijem mestu za teniski svet, Wimbledonu, Novak Đoković ostvario je svoj san. Postao je najbolji teniser sveta. Ako je suditi po igrama ove sezone, samopouzdanju koje je stekao pobedama nad najboljim igračima, fizičkoj snazi koja mu je nekada bila mana, a danas prednost, ali i prognozama nekadašnjih šampiona, u tenisu počinje nova era. I ne zaboravite, u ponedeljak kupite novine, to je ipak istorijski dan. Izlazi nova ATP lista, a na mestu broj 1 pisaće Novak Đoković. Ja dolazim iz takve zemlje, iz takvog mentaliteta na koji sam ponosan. Zaista, kada se sad osvrnem na prošlost i na sve što smo prošli, ne samo mi teniseri, već ceo narod, što imamo onu izreku, ono što nas ne ubio, jača nas. Novak Đoković se vraća na televiziju na kojoj pobeđuje. Novak Đoković, take one.